upa zangam dongal amahi tu ahi isen auditor azong ise auditor zong hi in tuteng le center music committee azong lam kailin ta khad hi in vice chairman hi in aban le area zong hi em sungel pasut area zong hi AWC finance secretary zong hi aban le puti zam klun ama he kolte in Rabindranath Tagore anei bongwa ehon jong lapu them ta isia la hungki sado ji ho he tamzo ma phu hi in lapu them chuting le chinaban and central music committee members ong hi nabana koitalui area dinga music secretary jong hi aban le Dr. Ningcha either clinic koi tabong now nei nom a hello le a tholal tan tanim wa jong le suti ka hen la pi theo he monum ta doctor inevin tulai ta he churchan pura he ama he amin thang pen le sting le a them pen jong he ti pa he ka se do nomin ama zalin jong pathin thang ba une he ting le area pam lang tile em songel hi han lang koi ta lui hi han lang suting le lan ba lui hi han lang suting le adang dang hi jong le hi salam kai ahung ho phun do lo am kha jong le pakai min nei ngai da mu bin lang suting le suting le hichlai mun lemol ei phal pe uba hitabang to gon kilom ta a inei theinau hobung lam kai monum ta pa sokhulun chairman bijang church ama pakai min hung din khante aban le khotina lam kai ho hi han lang hobung lam kai ho hi han lang AWC kona lam kai hozo se yang pakai minin ka phong do nomin ama ho hindin sa lang sot wal de ngai ji chun ama ho hi hindin sa da tang kating tu jan pha da hen area lam kai ho le suting le department lam kai ho zo sen jang hing o mu veti pa he ga se do nom win hi chi chu hung hin tin tu jan pha na phon do dia kilom ka phon do hai amai le zo lang ting le ki het sa utin phat dung jing ki phong ki taw ti chu ga se de ka ke pa ke parliament program alang pi khat ina che jo tawin to ai final round ichi diwai tan tunela contestant hoi na ki chat lo ding wa he jet jo ha ko na comment mong mong lo ding la ni sunga hi chang khat cha se the lo dio he aji chu ana ho mong na ki pho sa ta lo dio he final hong kai nei tawin ichi ya chu to hi amasa a khangdong thahat ti na bon wan khat ve ve nan sa dio na sa chai cha yu repeat na wa choi dia lom hi na sa pai dingo nang ma song chui spend chu ichi round ni ong ke chai phat le special guest so phat na peu tin ama hon thu an se yo le nang ma ho chui khat khat na sa ke dio he chu nang ma ho chui sin na sa jo wa le khotin khang lai ho jo sin tu ni la a final kai ho hi i khu a jaw lo thum lo wa ki pa vet sana atamal ho ma chom hin tin ki pa thil pi kha chi bol che diu i ti pau chu ya ma ho song chui san sa jo le chun ina che ding wa he tuin khang dong that ti chu ina che pan de wai tan contestant number 1 chu hong ding da in tin chang khat ta bang chu ama sai bol ngai bang wa a thu la bi la nan sa kit ne he cha chun ja ji hon sound ni ma hin cheng win tin ni cha microphone jong sound lang ho chun ei ha ma het lo wa yong la tu pi hon ne hi lu win lang hello ham dang ka he in ken
itu ama kuna sound e just pau he su he to he tholo de ama hoa yong le chom khat chu ti chu ana hi lu ven lang khang dong tha ti chu tua he chang khat ta bang ja lang ho mi ni ta bang hong do ven lang sound adjust hong bol pe wo track and play ven lang tuin asan nu yong chek jamin tin khan ho yong chek ya vin lang ata ta dingin han pan tawale
Kipame contestant number 1 akonin nangai lawen number 2 nako payute kisei hi yang ladin phat le na khot be juga biang ji tang bo sei thuai ti chon chon riang wa choi jo riu ha Hello, hello. Kipamin serial number 2 akichayin TV ham khani vet nuwa advertise 1 minute ang ke TV bang kon cham chana hongai uten ejo wa ju chairmanin an phone do pu pau min len a hi na yo sian sei do tain ama tu nong longin indin piu le kipamin te namasanga cha dang ho yo sian na dingai tai kipame chen ten tu in contestant number 4 anako te
hello hello sim dang sain silang nagin ngay totun một bề ham la la pumin thấy lệ một totun tum kinh to hậu lan bagai chu va chơi ute ating hutsu him hin ko ang don lai amelo me atahata chung hello abula an tha ra pi lo no sim dang sain silang nagin ngay totun một bề ham
Pame na ke papiu te. Tuin contestant number 8 anak ko payu te. Pending ala bula pana chona pending he. Hello. Akim lai ta khoi mana de go na pen lo de ong.
cái bao mi ê cái gì hết ngày lâu được không first round là cái trái gì ball khel ho yong kêu ai mua hi ven lang cái song lal hi ven lang koi hin khua lam lang chun halo kium dam abana ha panana pan dio he he chen tin cái bao mình ijo wa introduction ban chu masanga e ho en music promoter lai na zau ahong promotion na le imu lo pau khat ahong in Pastor Esilulun yung tin do pio lagi pamente aloy ten ni yong yung tin lagi pamente Central Music Committee ka yong ngin lagi papute chele walang hen jalam am song gela ko na Music Committee hin ama yong yung tin pio lagi pamente gol lang ka ga ti he nunga tam ja hi upa hi kha yong le ne thi man la ama di ka sei pi tu hin first round ke cha jen he wa ja ja ki koi ho sa nga hi mi pi lang ho hi thep mai the yo hin ani na sa lo lai wang wa he false ding hlan do ta mai the yo hin a hi di a chu a kho jau ho hin ngày luôn nằm bên này cái ngày vài lấy hồ khoa hồ thiên mi sa chi đi vậy ai pi yang lấy lăng ngày này về cái quay hiện tu này là hi à về họ thua nun đều hiện tiền thì chỉ chuẩn kinh chất hệ yang lên anh mua xây đồ đà này từ đầu te thì cho cái tiệm này về tôi second round là chiều tế và chơi đi alom contestant number 4 amain sao ni masu tu na dengan panan la de no me niu main adang gon de katela thang si khan ta nang ni chu khat khat nen Allah ya chom chom ai jin vet kin ngai na ta na robot lamang cha hong vet pe lan no gol zet zilang ho rất là ho ông cái tipo là robot là mang cha nong chop do lan de jinei lo gol lang nang ni bo na hin chi ja ai mi dang hi i ha sei lo de he wa choi de alom
ama ho phat ngawa le sa chai ding he ama ho na phata en tiu ngaw la sa chai deu hin mo ngaw te ni cha chune ja si ven la isei do lo wa e yang phatai kita na ta sang hi ben la en la wa le
กิจลงตุติเป็นฮีเลวจนน้ำไม่ขาดด้วยเก็บปามิน second round first serial number 4นั่งไงละตาวินตัวจีราวน์ให้กิจใจเละ special guest หัวหูลิมนับพานุงให้ดิ้งหินอามาหัวหูลิมของกิจใจใหญ่เละตัว central EYD secretary เละ ministry secretary จุเละ pastoral asiluun น่าทมินจังหูลิมน่าจอมจ่าจ่าอาสาวเบะเสียลอมละกิติดามจอมจ่าจ่าเบะเอพิทูจังเละหูลิมนั่นเองดีนี่นักกวนเปียวินลังอีเทียมขนาเกส special guest ชอนอันงะโมเกไว้ยันเขาเลยละนัดจันโลยองละโนโมสาดาวินลังอามาหอกิดอยดอมน่ะว่าเละกติเฮจะเจอตัวเอง contestant number 2อันนั้นก็เตะ
Pame contestant number 2 Kichajin number 3 number 1 nakote that moji hevin lang asara umnai je wa ka ko na hong dio he naga that mo thim ji ve hello hello
Kami mi khat bawa tan alim nga katawa li na sahi ka ngai tu tua le alung dong yum mai thi we hil chen lwa kho en ke aju khat tu le committee hon su nu khan ham na ti de we boi na behela asa lo we top 5 mong kai mi som lagup kiten la he top 10 kalhanu la cha chung kai top 10 lai nga ka payu la ma yong hong kai kit na lai hong kai jo hin bolding lut ding kai ta ve ki ho ka yaw the lo di we ti ven ki hon yang lung dam sel no nang yaw lo ven bol mo po ven ta ka la do wa ta ni chi ya chu nom tai tai ka sa wa hi ti ge se hong ho han lang dang dang ho yong le det mo lo dio hi chi khát ni thum ali na nu khoe ama hong den wang wa lim hu ten koi ham tai i boi na lai de na ho lo le yong ki boi na lai to in contestant number 8 ana ko te Hello, hello, hello.
Paumin round ni China ai tain athiam thei le yeng win hutin khang lai ho jo si yong chun I hung ki gun na sang wa in hab be thei yo he aphat ki ko lo lai hin ki pam le yeng athiam thei le win tua hi chom khat na ho anaki chol win lang na o phatan na ki chol sa win lang nang ma som chui khat khat na sa ri wat na lai hi ti chu na he diu hen tin tu hin ki hon jong special guest ingai lu thei ho ka ko ho jo siu hi ki hon jong ki pa thil pi niau cha cha ka pi nom ji ovin ama sa pe na pu mang khola long to tin ama me men to chu chairman pan hin sim do in tin adang ho jo siwang hi amin bo ki khial hin a thu ki bangai je in hi chi chu ka wel sim ta lo dio he In simdo engkate. With thanks and appreciation, this memento is presented to Pu Mangkhula Haukiv, proprietor, Bezer Furniture and Tent House, as an effort of appreciation for the time and valuable contribution as a special guest at the grand finalists of Talent Extravaganza held at ECA Church Bijang on 22nd October 2021. May God bless you a humble day. Hichichu ahi in Pumang Holalin Jehi Hung La Pu Lepante Western Cowboy Hobong Jing Matuna unique Tatahi Ipamin Allah jo le ho lim nei ni pi pe pe vin tin adang chu ho lim na an ko yo pha la hung pha la pe yi yin tin ti chun an bol tau tin na pu mang khla len ho lim nei ni pi pe pe la ki pa men te Paumin kita bang ha salai ta le sum le pai ha sa la lai ta che committee hon kita bang thin lo pi ta organize body abai ta bang lo pi ta an gon lo de win pa cha na committee hon chuma pa cha na ka hin pe abana contestant ho ngai lu le jana salam ka pi he ti le ke hi ta ba hin mang rong ka ki ha man kha ta be committee hon e hung te bu chun la lam pang a hi ja ka lu na hi le chun kin lo hung dingin ken lo ka na ki sein ka sei bangin ka hung ten ka pha ta man ka mun ka lu ti ken ka ki pai ne a tieng le tun ha a ka ga sei nom ni thu mau me ama sa pena ka sei nom chu chronicle ni na bung som ni chang som ni kha som ni le ni he Jehoshaphat gal do nai he mi min gal do tieng le mi thal mei chang he chu him le thal panin gal do ji a he lai ki Jehoshaphat he gal do na ding he koer la sading aku khom he che koer ho tu la sa sa e amad mi te ho gal do na thupi tai la chang e elen pathinin he che la ki ti pathinin amange ki ba tu sa ami pi la ga se do no me la he mai he ko pathinin amana thil ki dang ta gal do na amane tu ni dang ki che la a ki te na le la a pathin wa tai na thang wa nai ga ne he lo ki san he jun pathinin amana he la he gal do na amane he ki ba tu ga se do no me ani na music to ki sai he
ho isiera ahi ipiti ahi len ho mi num thei do kham ai lo la ho bung tin ahi ipiti ahi le la sa ahi num thei do kham ti pa he chi he khung pu hi khung he poi mo la hi khung do he a khet da di da gi ta pe ahi le ki ta banga hai la jong asana akin la hi le akin da a o la hi le o da ati le anga adi da ano ding da hi hi di da mi dang hon so piu mi zo ho mar ho lang kun an khet te go le ni me khung khen no ha ki mu be se e ho yi se gam su ngai ji le ni me hi khung khen lam kai na pang le ai na khung hi i fo ging the ji a he la hi no ma he pi a vo dan khat hi hi di da ne ye jin music hin spirit khat an ne hi ti pa he i het su ke hi ya chu pathin va zai na la no ta pathin in gal zo na ama na hi to ki thanin nom ta pathin va zai na la isa thi na di bi khung hi a khet da ni ki jin le ba committee ho hin a hi the ya he le khotin leng ti na ho bung ti na bol long to ha sa mai thi area su a hin khung khen them mi hil them e gam su wa aum tho hi chi hi a hi the ya he le ka ka dei dan ta su area sung en tua to he organize with the board lang ho bung khat na mi li le nga pasal li le nga ho khang lai ho ku khet dan ki han jil ding in hi a hi the ya le hi training ki pi han lang hi le ho in sunga pathin wa thai na la mi khat in pathin chu sa ya ingai ye lo khop jong chang lo mai a sei chim se mo do ngai no nan sei chim be se do sot ni si ho i chim pai ai la pathin wa thai na la in sa hom ding la anu ki chu revival ga he athu hen mo thun mai pu la hi sa revival hong thun ki he na de le la no min la sa no min ni pi tha no min de le revival hong ai ti he the ya chu la hi revival hong ki pa dei ti ga se nom na khat ga athum chan na chu a ibol ka bang hin lam kai ho na hi thi ya he le pha dong ham pha lem chang ham le area hoi lai ham khat na hin len khom ne ki bol na khom pi ne wa he le len khom ni ti ya he le mi khom nong ke mi khen jo nong ke le len khom ma ki bol din a thanum lo si jang pang thei lo me tu ni la da bang hen pung gu vel la le ki pan hen lang pung get pung tu jan ki len khom han lang thu se tam be se lo win a poi mo be se lo se lo win ba chai na la len khom na la hen ki bol han lang hi le tu la he thu sang en la hi pathin mang to da nin ke la sa thi mi ngai no ma ken nong ngai no ma lai ta dong du ma he jong le mi chang nunga bol ho la sa thi mi hoi a chang ngai cho lo si ho he apunin len khom nan ki len khom han lang le revival ga hung de ham ji he pathin in jong mangin te ji jong ka dong gel khat amen tu la hen la he tha wa no min a hin la ibam la ga sa khom na pha ni om lo ji hin thêm chắc hạt hề tha sầm hạt rồi này hôm chiều hay cả giờ lên ấy thì hề lẽ cái chỗ tao bằng lòng cho organize một cái bộ hành lang thứ tiên là cái dòng cái bánh thì chỉ không bằng nghe thì qua tụi ta sẽ chọn nó mình hành lang cái bộ thì qua hay lẽ bắt tọt ra được nghìn committee ho tua sang hồi rồi phậtron bắt thì mà nó cũng hành lang cái là không có mấy cái họ giấu xì phát hiện phát thế bộ số phèn cái gì vậy cái bảo mình special guest ai pan piu pu mang kholala konen phachom khat thongai tha nai na neon tua hi abana phachom khat hi speech special invitee so akona hi speech song king zomding ahin mi pi hon zo in a het thim diu azawa chu la sa in ngai o hen to he athua in ngai diu hen ten ke pawmen pu mangkolal chunga ke pa thui seun to hi golhang david lunmin len to thang ama hi tunil hain ama sa ta hong pang thei pon ahin la khanglai ngai lu na zalin gift ahin thonin ama chunga ikipaon chutokil honen to hi ama gift ding he khanglai chairman pan hen pi ding hen
ahong lading in sungmite Zobin ko kinobe sen chidaya organizing committee ho he kasim lo to ko. Ang sing lahin na. Chibahin. Chairman di palam boy how ki headquarter area pa isay lang how ki chairman MMC build committee. Isay lang how ki secretary organizing committee. Iti ho he. Isang chairman hilo iti join committee hin hiki hai pi a tamang di so ba ti hi ka sei do num tu in hikila in panten na phát trong khát hiện mang đến cái tên tu chết chân cả ôn in phone in cái hình lập lâu đi tay cái ba thu lệ cái phát lâm thu về in xây bị in tí ra cho cái hông đến độ hè cái ba ki paumen gol hang lun min len ama sa ta hong hi zong le khang lai ngai lun na khang lai hong pan pi zeon ama chunga ki pa thu seon to hi speech abanai na ngai la deu pulim len lal principal soi kholal ideal high school ama he phat in a pi deu hen ama hilama hong enten chairman pa khona konen he che hong kila phat le chi zau teng aman speech en nei pi on ten a thu hi abona ki bang hi zia chu khat ve ki sim la khial chu ki sim ta lo ding he ki pawm ka sa in tuni hitabang phat de ho hi ning ko ma ku na gamsung nat na hung la na ku na ki mo thai lo ri tam tia na ki ge la in pilhing ta in chitabang phat de ho pathin nong se jalin ki organize ki thai jin in pathin lo pi nai pi win giờ là lệ anh cũng lại lockdown lại chân chúng ta bằng họ hi thì ngài rồi mà ngài rồi lâu đi hết tam thì anh cái giờ lại ta bằng phát vào một kết biển cái đang dòng cá sa in giờ là lệ dòng sông hi không gồm chế chế kết tình đan hết tại in và thì lung sẽ ra lại tua là cái tiền na ông giàu họ hi cái ba chát ông cái in chỉ tiếng lệ ở chát ông cái in cái lá thím đầu cái in thì dòng lệ lá sạn là lâm họ in cái music họ dùng chữ cái năng ai duy thuyền in là sạn lâm bao vang hi cái pi này dòng và thì này nấy bị lâu chơi gì cái là ăn có ô hi thứ xây na lâm hàng lâm lá sạn lâm ai dòng lại chứ lâm bằng hình cái pi là bị xây của thì xuân để hình xây sau cùng cái tin pi dòng lệ thì có ô trận là khát tạ chứ lá sa hòn và thiên đông sẽ và thiên đông pi là đinh in hình sáng nghe thì xây gì họ ăn xây gì tiếng họ lệ có ô trận gì mà in hình chỉ ta lên in này họ thì pi ta lên thì dòng lệ và thiên lâu pi là đinh ngài mình bao chỉ ba hi và thiên lùng thiên đại hin chỉ khơi pi này hin thì chân khang dong dang dang họ anh giáo họ dòng và thiên lâu pi là đinh là cái tiện này là giáo chịu hin tua phải nói hung hung để họ thì ông họ trong ạ dòng cái bà thu bà trận là cái hình pin mà ba na dòng và thiên này năn mang sự sinh hoạt hành lắm tôi nên sẽ sau đó tăng cái tiền do chân ang taloy nuôi dòng anh tin sa win dễ chân cái ading bawa cũng cái gin lệ cái loy nuôi dòng cái xe dòng nó giàu sa để hết tiền dễ chân chỉ là cái sự thay đổi in bị dòng lệ ngày ta in san bị điều cái này cái tuyết na cái thiết bị không đạn này ke paumen pulim dal lim len lal boya konen phatom khat thungai la na le ke pa thilfi inamutaven ama chung ama le
aloi no doctor ning cha chunga kipa thu iga sewenten to hi abana he pu pol hol thang ama ina ko deu hen ama zo le pu sei boy hiche chan hi anatolo chen hiche zo ting hiche ka la hen la sading hen golhang robert ledmin zo san ki gingen ten ama in la khat in sa pi on ten to hen pu khang lai chairman pa phat na amin be sin do te na thit be boy pi ai le ham kilom le na pu paul h mathe principal genesis learners school Masan Papathin Thangwan Le Lo Pina Kapain Chile Kabang Chanwal Lo Pita Organizing Committee Lamkai Ho Sunumta Lamkai Ho In Hitabang Chanwal Lo Pita Kay Chantinga Kilomin Kagel Po In Ayang Himla Naho Gel Konale Naho Ngay Lo Nazala Hitabang Chanwal Lo Pi Kachanzalin Organizing Committee Ho Chunga Kipa Thukahin Sayin Chile Tuzanin contestant ho Josi ana Zao Josi chung halang chule Tuzana mili ho Josi no Josi zong kazana le ka ngai luna salam kan pibin chule Tuzan phana special guest pate munum tata ute munum tata ho Josi zong kazana salam kan pin chule mi pi Josi Tuzana ong kalchun ho Josi ka ngai luna le kazana salam kan pin he Tuzan Panin, Sading, Hintam Saipung Kasay Nom Penchu Ahile Igam Sungole Ehobung Sungho Wahin Mite Banga Talanay Tata Tampihi Kangdongte Aumin Tu A Hoso Zonga Hipuin La Chok Zonga Hipuin Igam Sung Wahin Kangdongte Holahin Nasata in Nule Pagel, Part Nalam Kalang Piahin, Talentam Pihi, Ilava Aping Dota in, I in Lachichu dig up, Hot dot dingle, I in Dom dot ding, Tipahi, a society sunga, Alhassan technalizing, is Zingzong let Tunin, headquarter area, Adin, ECA, area Tina Ibolo, he dot Hanin, Lamkayon, Hitabang. Khang dong ho la talan hidden ho lai do ding le phum do dinga hitabang stage of privilege in gun the ho hi ka gela hi le lunggel thei ta ta le lamkai khang dong ngai lu ho zo si zalen amo zo si zalen pa pathin ka thang va in lamkai pha ap ba Chutale tu khanga khangdong ho lunggel het pia lamkai te ho zo se pathinin pathin bo jiwan ti chu kan sei no men la Extravaganza kitipen he mostly performing dance langa ki hasan hi jong le tu jana hi la langa iza o hi to hanin lahi kenzong lahi kasathim puin ai la pathenin apha nin testimonial song ti de ham ho hi apjuin kana ji juin hi chi la kazi le anasado sa ho hi a kunhin hi chi la ekp ho hi ei mo hin ko adinga hagawana ato dan ti pa hi kavel nga ya kunin kangai ji ti nga hi le kalhagaw hin khu hi ei su halkit jinge ti pa hi keima experience ta le keima hin khuta kazui khat le kamudo khan hi zin tunin contestant ho hi en angke khom mi pi zo si hin lagawa got ni ho hian lang lagawa pathenin o la a ei hu pi naw thu chang jang om zuin hi chin teng ni chule la te ho hi lagawa dinga jong lagaw an khat hi zin la te ho ingai ting jong le lagaw hi a hol do the ye ti keima akuna kan phun do han lang pathenin eca khanglai lamkai ho han lang chuta le khangdong te ho hi tuni khu asanga hoi zo jong
ikam sung le I ho bung sung ba ang pin do jing thina dingin pathenin pathei bu piu han lang tu zan hin kin zong ngai lon na zalin ka zo kham kham an lama kan chunin lam kai ho khan dot pi le ki pa min ti Kipaumen special guest o he ikiphalam themohan ikino theile zingun hezong le nop ta zong iman theu hen to hin pu sei boy in a ko deu hen ama zo hile la sading let min zo sana kiti zo kigin lo in Central Committee Youth Department na Chairman Upa H Dongel ama phat in a pi deu hen Pusay Boy Haukif, Secretary Manipur Pradesh Congress Committee. Chuchung Chona Chun, MLA nominee Zong He, Tuzan Pan Kinet B. On behalf of TN, Kakipae. Nilhapa Kipamin Organizing Committee ho in limbo dan chu Kipalam Timin Party Hom Thodan he two tam say yong Kipalam Min say loading yong anum take it pole Ha say sounding yong sumkan tampo lojin ka Kipalam Timin Ipi yong la they sat the Thân mong ta hung ki hi chun chom cha hi lang le ilung thi ma um khat hi phon do kanu min thu o ki ti le la ki ti le thu a hi amban hi synonymous a hi mi he min akama se no mo hi akai a si ma a phon do a hi tin lao hi la hi han lang thu hi jong le society hi reflect about hi Masang laya la lalu ho hi inga ya hile ala music ahung gina ki pana ko thava aham ai lo la thing thung noi ham imagination ilung thi mai mu dani kem chung ham khani ke muzi hi tu langa ho hi thu tabang lab tabang pi ham ke the lo tam pi o men film ma so ho chu i ba na hile te le khang anu le te pi ham khat ki tu mo ja naw chaga anu ma Hichi Japang hung sailin to sim ho kim ni tu live film so tha ho iwan na hele dialogue mong yong chu jong lo chang ne ki ho ta bang ai lu i pi ham khat um min hichi ta bang in society wa su kha dan ai chi ala ki sim lai ham a film ki bol lai ham khat na i society din mun chu reflect about hi ye chun la sa thim talan ta hi society wa tam ta in ahin la hi hanang film hi jong la quality hi tham khat zap le ka sai la chang long hi e hoin pau le mi ti deu ham pau gili ti deu ham hi chi iman pau ku man khom thei man khom lo thei ho long hi la sim la sa ho hi lang pia la sim hi no mi hi chi hi ke be chil han lang a jem go jem kai dan a kai a thu chang pu do dan ho ki ve han lang la hi ji chung thu te ka na ai lo la ipi ham thu liam ta bang la do thei ho ta bang le thei le gil thei le ti hi ka dei ma ma ho bung la kha na kalal lu khu a si chung nan tem ti khat isa jiv lallu khu yong chu sama ma jing ri kai ala agil dan chu lallu khu chunga chu a si chun be ding ase extra mile it to phat it chon phat na chung chu na chu bol hoi be ding ti nai hi chot da banga chu la hi han lang film hi jong sa a quality same hoi ding ti hi tu la ya la thim ho le la ji thim ho in nasata agya ko ding wa kan di sa hi ja kalunga hi ja chu kan se hin ke paw min usai lamin in ve mong ta bun ka ki phalam themin a chai na lang him bol tang ka ting
in lim bol dan ta kong vai kon dan hi ki to be lo ji hin ka ki phal lam themin hi jong la chi envelope ma kan hat lom lom hi ta jen tam tak sang ho tin chen men pu ma man hun san ti tin ka ki pa e pathini ni bon sa bin pathi bu ta tua hi kan phun bangin tua hi upa is dongel chairman EYD Central Committee ana khongai te diba hichi tu ni la hichi talent extravaganza hichi inki bol do na hi ama ho akona hi inki bol do ti ka sei do no min talented a hi imazo si a hi kin bi hi in simdo amin upa H dongal chairman evangelical youth department ECA phat pha damna mun pha ei piu pathian thangwa na kapi in sule tuni la layang khom ho jo se pakai minin talent extravaganza chibe kan bu se ka sei nom khatna comments thamgat ka bol nomin tun la grand finally artist ho la sa khabat na le akyam bol naw sule chat son phatake chan ave kolbe ti mu do thenam je artist ho le chat so pa chan sang ta kapi ai chu talent extravaganza lo hin na dinga skill la hi che skill chu I chan ngam kan hin ho hin na hin mang ta be ti chu nala sa wa ko na mu do thenam ne le ka kitai khe je ngi pathin ka thang wai nei zat so ki bu dan hi headquarter area hin talent extravaganza ECA level ai khatna la dinga tu ve ti to kamu do kha dai ti chu comments tham khat kan pi hi ani na a wa chai la hi ang thip thip le hu bung thi ding hi hi chon wa chai la hi a ha lai sa hu bung hing ding hi hi chi wa chai la sa na ding a chu e platform khang tha ho hi platform pi nga yin hi chi platform chu mabana I do ju nga ye ti ka sei no mi athum na ka sei nom kin chu hele tu a talent extravaganza hi 27 hun kim 28 sunilhum m songil ECA chacha hi area a khatnala si orientation training ding hi chimuna chu pu manglun hauki pu thangjangam khongsai chole pu diamond FM to sing secretary musical assembly musical board ICI amho chengchun lasa dan idan hi phatake cha hi ding ti hi ya chu phat danga anaki bol khabe se lo hi che artist orientation training hi tu chunga ki bol ding hi in pathilung si jalin youth department fan nei lo thi je chun m songil ECA church ne la cha iza kai ei won tu pi ding win jong ei nu pi ta ba pathian thangwan man lang hi che orientation training chu ang ki chai le chika chun training guideline I ma ho hu min tin chule 24 November le monoma e main program hu min tin 24 ni ha le chun hi che la sa training ki pi ho area ko na khatna la ho si chun concert gospel concert fresh artist ai je ba cha ki thin lip na to go ma area thip na pen la ho jan sa ba hung ki thing yum chi chu nga la lum ta kha dai he chi ba chu azaw lum ho ticket khana za khat ki chu azaw the chule hi chi concert chu ticket hi sang gi target ju do ki gung he hi chi sang gi chu ki ju la le sum lak li ke muding hi chi lak li chu talent extravaganza budget ding hi chi ki gon cha hi area bitu yong tung chom lo khotin budget jong su kha lo ei mo le moi own resource a ki bol he
he chu kon sa na sumung ki mu de ho chu tu a pa na central level expenditure ho head da nga kila ho chi pha na chun ba ko recruitment boarding he chi suma ko na ho he chi kon sa sang lo ding ding ye hi ya chu area level a ang ke ju pha jong le pom thot a som be chong e som ni be chong e ta panina la di mo ti chu iga se do no mo hi chu le pathian lung se za le first prize 20,000 say second prize 15 third prize 10,000 amo loi chu e mock fly am ga ball pi ding ti chu le hi chi hutina hung area tina hung artist holoi chu ti sa dong sim pe ge talent extravaganza ti sa dong sim de ge ai so yo se to bazar lu me di hang san ta abraham lam jot ke thoi hi pathian ha na su ya chu hi chi artist ho to hung ki patna wa patna program mun chen chu ti di pi ki ding ti kin na lai len ta ka se yeng ai le se khan to dung ju ya chu chu le hi chi first prize hi phai hal ho sa pu he thong ai pu do pi dum confirm ai ta chu le second prize hi gam nom za nga pu he khu bhau ki me na pu do ki ding ai third prize na pu George gui te na pu do ding ai ya consolation hi mi khat chunga sang nga hi ding ai consolation a ding ang hi campaign kan bol kit ding we hi en chia ding ang su lung kot ne no hon pi chil chal ding ba hung taw kit ma ka he chule hi ji talent extravaganza hi tu chunga I bol hi pha I sa wa e chi hi man cha pha he iti wa he le khobe yong le area tinin pha sa wa atam zon pha sa wa le khobe le talent extravaganza 2G second generation bol mo hi kit po nei ti ta chun ka ga sei do nom ki dei ya chu khang tha ho hi talent hi e selmang hi kha ding hi ti za nom hi chi talent chu ai thei chana jawa oi pu polin se banga chu lai do anga yin chu le zep pa anga yin ye chun tu a he thil poi mo pen ta chu skill development hi masang la ya chu mi hi la sathim hi han lang football pe them hi han lang ep yong le pin ken talented hi ki ti tu khanga bang chu talented hi talo skill hoi ne a skill phane ti hi ja chu ya chu talent extravaganza lol hin na dinga hi skill apoi mo ti hi a chaina kan sei no mi han lang pathianin hi che program to bo nia tha in bon cha ba din phathei bu pi tawen area chairman pa hung han lang kaloi ho bol ga bol ding e kin jong ke paumin isi khanglai chairman pa akonin hiche talent extravaganza hung ki padan le maban program ho inangai haven chule khanglai area khanglai ho ki thopina ki pa man ho e pi zalun ama chunga jong ki pa thui ga seu henten tua hi speech si ananga lal poltin ni bo enei taven hiche zo le final round tua contestant ho ako na hi inangai tha diu ahin ji chon to hen pu son boy chairman EYD Central Church ama hi former ex ti dia finance secretary jang sot pi na po hi ja chu Puti son boy how ke ju chairman ECH Central Church kan ti do ngale Pamin tun la lai muna gin chat pha lok te in lai muna lam kai ho dei sa na zal in lai muna hin kowin ko umin ki pha lam jong ka sa in a hin la het pha na chungwa committee ho zo si chunga jong ki pa thu ka hin se in masanga sei ho chun a sei hoi le thei su Kevin tu chunga he chi naute ho
talented ta nidangai het kha lo ho hitabang tun ha amo chengli chilai muna hlen do au mo na chunga hin tun ha la hung ngai chu ngai nu mom le in thiam jong a thiam vin cái len đi hi le amo cheng la hin len ding jong ka hen lo hi in koi pin hi thiam na sawam bi pi ho lo si koi thiam na sawam number za na chu na dei len wam ha pineti koi ma cha ki pa me koi ma cha na dei lo je vin tun la om khom mo lo si a pha in ai bile jong zo pha le result chu za swa pan en jong ke thowin tin he chi tun la he chi kin gon pa hi ka ven ai le lung hel jong ka sa in a sang khat za ko som na ni som na thuma chun a gospel icon kiti khan anaki bolin hi chia chun a chairman kan hi in hi chia akibol na chun chapang ho jong la sathim za chum hi om vin la te a hin na satai ni ho society hin la sathim mi itam le vin gin chat lo pi ho jong la ngai ta sa do hi tam tai om min tu chung hin atha be in hilaya kamasanga uhem klunin ain sei su ge ta in hitabang thilkin lo pi ta ho pai ta te ho hi ahin gonu hi ki pam ka sama ma jing in naute hon jong amo ho tabanga hi adang hon jong pan na hin la wa la te ho a hi nasata hi i hon jong atha be a hi pathian thu a hian lang pathian la sa na ho hian lang le jong atha be a hi i hon jong in panela su ge devin avelin pakai minin ka hin tim kin nei ai pi le jong tu la hi kisei le jong kisei jing din kamasanga hon abol bangin kin jong in kanei khama hi kitile injo pha le anei kham dile injo pha le hi chang chakat bo ti kha vina ti vin kain pu do thei kham mi kain pi jing ne ve chi chairman pan ke la pi le jun ki pamin ti na sei za sang a tam zo kan choi he ki pa e chan chui tan ti ki paumen pu sun boy chunga ki pa thui seun abana hen pu paumilen finance secretary AWC ama phat ana pikin ote i the da he bo si tham cha khat pu paumin len chung chang tham ka sei no 2008 chun Selonga Congress sei boy ta hen hele flight ka let hanin ke nga hung ji lom talo pu paumin len ko ma ka tho ji hon le extend involved bil hanin ka ki pa na hi thain ka gel do ama hi ka hin pi do ding to hanin hin sim do ding ka de pu paumin len hau ke finance secretary AWC aban le hau ki travel hi ki pa nagam la chenom la ma ki job manin ki paumen tul ha phat phai piu i ma cha e se boi lo go jong zo lo za la ong chu go zo in boi then za chom in e se boi lo a i pau pa then thang wa na i pem sa wen he ki paumen tu ni special guest mi tam ta kamasanga ho mi thupi ta ho la ke ma cha hello ne ne go rahi ka ke pain talent search kiti hi lockdown ho ningkuma pat chonam panin italan hi hol do ngayin loi do ngayin gamda nga ko
school kai ho zong e ho lang hilawa talen za chum hi lekha keu se hilawa talen hi hold ding agovin ikhat chairman part of secretary pan en tep laiwa chu ke chon talen za chum hi dam ka tile la keu se hativen chiong chu phamo de point e ho standard in pha hen lang hil la keu se hilawa talen za chum hi ki so hen lang ikhat e ho gamin azil lo je hin la keu kya school kai dong le kha keu se a hi lol hindi govin gamda nga hi le chon ipiha le kha keu se hi lo talen za chum a hi lol hin na za chum aneven jo hi ki pam ka san area khangla I wai di honjong talent search talent extravaganza kyo an po do lungtiman gel thewi ki pam ka sign to say he itim inatim ta mai thewi ni zong le aki chaina hi dinga hin izawa finally so sei vedal ken chu hen chum di ke hepon akim theima ma jengven se hi zat so khorang kingam hinten zat so so mi khat keu se hello mark so total an bol khom khomula che chu pathin tu hinten he che lopita I wai de ten organization bol na chunga jong ki paum ka sign kene hen lang abon inen le ran lang hile abona he ki ka podo jong le ki phal ka hen ai zen ne lo zia lockdown zong hin la hen I geu chao ma jeng wen I khat organizing committee ho jong special guest ho hi akan ken pi ma the mai the even hi jong le pathinin ema pui ventin akit kil lang le jong lol hing che utin tauna to thun hi che talen hi hoi dewa ina gon jingwa chikela la keu se hilowa dang jong igon thene divin tauna ta thuin an mangjing la han ti kanomen to he thu sei nana chim mai the hi vin nana angai la nana chim mai the vin achim ho chu ibola na chimuham che finally so la ho to banga hi non jong tupna ne vin lang non jong hung zao le sun na chim lo diu he ka gelen tuni finally so jong he jingka parang chu ai lo zan lang se imu thei lo mai the vin na tuni ade hoi dewa ki sabem set di mai the he vin ai pi yang la ki pa men pathenen pat pai pi jiven iwai di te long area iwai di te organizing te committee te kina bang hilo mai the long la ki thu pinan ken long tham khat envelope ken thunin se hi en la pe le pa men te envelope hi le na lian hen sunga hi neu thim mai the hen ka ki pae chan chu tan ki pamin chom khat chu ithip delta ven tu apan la ngai pan ki tau te na lai chin he ro ven lang tua hi contestant hon song choice an sa di wai tan tua hi te singai ta pon tin ama hon atrak an ki pi na usuna an ki pi wala atrak chul ha wala asa cha jeng di wai tai te si mam to lo ding tu in serial number contestant number 2 in santin asa chai le paitor si lun asa jo phat la holim na phat chom khat la sa dan han lang pian lang jong la hinten tua hi serial number contestant number 2 in asa jo le hung ding den in tin judge langa ko na mi khat le le ana kitam gut kha bena te khat le le yin
xây dựng này vào lại phát triển bể đi về anh play bể tao vô rất rõ bà chất nó thu xây nôm xây xít nó thu xây nôm họ dengan phát chấm chắc hẳn họ ngồi tiền chỉ tao lấy mà ta xây đến này về ông cái nọ tua là căn hà lấy để tôi in Peter Saloon former music promoter đồ ngay ha tua cái cổ tiếng hỏi họ là la hình sát thế gì cái thì chuyện kia là ta bên tem mà họ là la hình sát thế gì họ có câu ấy cho cái trời thua đi họ là la hình sát đi Amasan phát phải biểu hi bảo vật thằng vạn là cái hình pin tu đàn hi cái hi
iseyovin hin ho pa zama kabil langa lu ding ka hi zan hi guneu khat ke thu le ta sa damona kan hi ji in ka program ka chi thi ta pun tuni la pha na jong hi smart zema hi ti ding ke le hung ki gut the hi von alum thei pen pen ka ti ji chun hi tin ka hung tan kilo mo zep ai kha le pakai minin na ngai dam nau kain thu mi ne zan phat hin phat nin pi wang la wai le nếu chắc khát cả xây nuôi mình làm cái lăng họ music committee hòn tâm gió isei tạ điều nhung cả kinh cha in tu dàn phát again cái xây nuôi chơi lệ contestant họ mà san phát chặt na cả pinu mình kịp bảo mình i khăn đón lại và hita bằng ông ấy inei họ bắt hiện mình lâu pina dinga nó này chắc sun họ mang cha isei gampum pia ding độ thấy dinga lung thim tha le zung tam ta senga taw na to thua pan na la naw chunga contestant nunga gol lang ho chunga pakai min ki pa thu ka ga sein abana competition khat a hi ting le tlagaw lom din bun vet tu lova pan hi thlasit na nai cha ngai ti ka seinu men siken korin bung thum na chi ve nai le e ho hi Krista le ka thot hi vin competitive mind be se a evolving le tuni hin contestant nga hi zam le li na hung vin nop le da le mi thum hin a hi di wa hin ama sa pe na he tlagawa pathina ki than ho adingin a hi ho hin a lo thing ho na ki pa pi pha dong hi dinga hin a hin la mi him hin a ki te na lungput na pu wa he le e ho area sung jinga zong hi ki sei se na pan de hi ka sei no ma hi Yezun Krista le ka thot I hivin hi chan stage na hung din do naw pa hi mi vet ton thei dingin competitive mind be se loading ti chu tagaw lam ma chan vo inei naw pa gel kho zo a na hung pan diu kanomin a zoting le hilaya konin khat hung ki leng do in tin I se apum pi an hung lu diu a hin hi ting zong le headquarter pastorate area nunga gol lang aki leng do ho akuna zat lam pang hi han lang na sa home piu na loi le na gol hi zong le sei sit na kam chang mi discourse na thading nine man lo diu pathin gi nga pathin lam ve a zat ho ma sangan hong kinga phlawa taw na to thu ana pan diu hi kain tim nom na hi ve a chaina a comment pe thading an in pi ji uvin neu khat ka ga sei ve nom khat au min performance wat ka sai na sa u hi a hoyen ki pa pi na umovin thei top na su ve ti ka ki he in a hin performance hi mai sun kila dan physical experience pa he neu cha khat tuni la ai mi ki tam jep ji na za cha ji ham I pi ham lung min lo na khat na newin kamu in ho ka san na ye chun performance ki ti mi min ki pa na mai su ki nei ta sit na mai su ki nei mi chana ko na alung gim boi na ki he ye chun ila ho hi ka ve nai le wa choi na lang na hi wa choi na lang ngui hiu hiu chan na in sa thewi na hi le ki pa cho thovi ke music kana pu dan to hin ka ve na hi le wa choi na lam hi hal zemin ki pa mel so zemin hin sa thei leo chen ti chu tuni la pha na he e chom cha khana ka ga se hin te se hil umai le pakai min ki ngai da mote pa me concession ho ding a jong mabana per la ding dan tam ta he do be vin tin ki paum tin ki ho area tua top 5 la fall hong kai do ho hi mi thum kheding ho yang ha ki pa sa hi ve ti chu ani na het pe ven lang a ji chu ama ho hi a ki thim ho nau ka jana chu a kai ding hi ki se moi ta ve a ji chu ma ba na kel hin se ring hanga ta lo he a ki gel dan wa hi tu ni la hi anga na mong mong ring bol tang ta hung chi hi ven he yang le area kan tem nau chu mi khat wang hi na chi pe te diu he chi chu hin ten chule a kho khwa ho jo se yang hen I ga ve no wa le ei ma kho hi ja chu ngai lut na mi nai ga ve no wa le tua he fal si ei kho hi sa so ke di wai tai he yang le ni chi chu di thei be se pon tin a ki sol ro ding pen jong hi khutilom lo ma ki pa lo wai ta ve ma ho he
à khi đình dấu xí rồi khúc tiền là xí lòm lôi hết chứ chưa tu này là VIP lang ho hiện lang area lâm cài ho hiện lang ibul pi lang lâm cài ho jong lệ nên là hết thêm biểu viên lang cái ho hi area đang to cái khí này khát nụ thầm chắc khát cái gã xe hiện lang cái xe tập bóng lúa thu lâm liang nó ra khâu vào lệ hết chứ cái ho area jong alung bu kim lo khát là ni thôi ya cho nó ra mấy theo hay jong lệ alung bu kim xe lung gel kan xe hiện chứ chưa nên là hết biểu vâng tôi in contestant number 8 in hình san tin amana sa chai le Central Youth Secretary pa phat chamcha holim na ding phat kan pe ke de he
ame an ke pa piote ke pa min tuin isi center jut secretary pa pat na pikinote Amasain hitabong phat chin la ta phat apia organizing committee ho chunga ka kipana kan phungin chule tunil ha special guest ho hin chule organizing committee youth le music department hin chule to khompi pastor ho le committee chuma central committee chule department member ho lam kai to khom pi ho lami pi ho zo si ka ngai lu na ise central youth department minin salam kan bolowe ise youth department in chi to gon hum ke nei lo na hi a hi thei dom elo le tham khat platform nei dom ho in album le tu line album dong chi kit be ta pu in official video tin youtube ma channel aki honovin la khum jivin an la hita bong bol thailo khang tha te la ohoi ta ongai ta nei tam ta i nei vin hi choding gel na ji a hi le hi choding til kho na dinga hi platform hung ki sim pi a hi in hi chi bong chun area tam zo hin a bol thei ta in ki pam ka sal he jingin tu ni lain jong headquarter youth le music lam kainen thupi tain na bol wen hele ke pa thu central youth department in kan phong kinin chule tun la naute ho contestant ho yong team ka sal he jingin au jong ngain jong le iza kai ke zat zela bon wa he first ka pi ding hi ahin la to hin la khat awat malain injo chairman pan hen sei bang hap ta ki lein ama hoding a hela sadan ki hilna class ding a hin ichi phat la hin awat pen pa hong ki hom do ding a hin a khole tua te ni sa ngai hong sang zo na lai mei the hin chi sa nga sang zo sa thei ding a hin ki kun diwin ka hin til khowin tu ha sat phat lai ta hi ta bang to gon na ki nei ho ki bol thei lo di tam ta ni ki gel lain pathin hi apha in sam za som li la sagi khui va nai la ama hi lung sit thi ma hin wa chei la sat pi de lom ta hi ati bangin pathin hi apha in ei lung si rovin ji a chu tu ni ha contestant ho ki hi lo ling ate khang alin neu i bon chawa pathin phat na ho ji a hi ama wa chei la hi isa jing diu he ti hi tuni in kan say no men chule 24 to 26 a hi main events ding a hi in hi cha ding a jong hi area tina lam kai ho an panila khomba hi cha hi chi program to gon lo hin theina ding a hi iki thu khom dewin tunia hong khom mi pi ho le area lam kai ho kan team kidin aban la hi chi main events a hi central music department ho in judge able piding wa hi in organizing lang hi youth department in hum ke mo puding hi ji chun sumla pai han lang thala jung han lang moral support hyong le iki thu khom wa ise khanglai te to bon pa hi alo jin theina dinga pan la khom ki dingin tuni in pakai minin ise youth department central committee thalangin khen team ki na hi pathenin ai piu han lang ma bana jong hitabong khang tha te til khona program ho gun theina lunggel ngai to na pha kumlal ha hong lung ding ho ajong ai piji mo han ti chu ka seino ma hi en tu chan hin area som ni le ngala hin som la ku tabong hi hong kal song thei ding in akilangin area group tabong hin itabong pan hong la thei lo ding in omin hijong le pathinin atam zo pang thei dinga e koi pau hi ama phat na za la hi chun
gamsung hui nundan golada iza kain imaban program ho ai su boilo na ting win zong nula pate ho hen lang kal sung ho jong le na taw naw kan ngai cha jinge ti su kan phone hi in ka ki pa em patheni program ho phathe bu ta hen Ipamin Central Secretary Akunin Maban Program Ding Hoan Lang Thilia Kai in Hill Chien Win Tua Chirao Nong Kichai Chai Le Ama Ho Si Si Wa Hong Ding Do Win Tin Area Togun Hanglai Togun Hi Ja Chu Ki Hon Tu Ni La Hi Chon Si Na Yong Sim Lu He La Khutina Hanglai Ki Khom He Bon Ka Bo Lo He Koi Ma Ki Khom Thei Lo Ding Tie He khang lai jut chel men pai na ma le la ka he in tun la hi ka area wa hi koi ma cha khang lai ki khom lo he wa tu chana top 5 mong kai do ho ki pa thil pi yong ha ma ho khu ja wa jaw lo chum era khu jo si na pi ding ti hin hi chi chen yong chu ka amuliao chun ti ka no men ai thia le na to pi ham ham win lang to in contestant number 4 Hanako te pen dan jong ki ba sa ding
na thiên phi sinh hen mình phi hot hen lung đón mây phi dinh dông lên cái sông na pakai kim ca này cái hot phi Giêsu hi từ đây về ai ông kim ma ole tham sang hen cô lên tay cái dinh dông lên cái sông na pakai ca này hi giờ về ai ông kim ma ole tham sang hen cô lên tay cái dinh dông lên cái sông nam bắc cái ca Pamin tuai contestant number 1 in Hinsantin asa chai ai le adang si hung kal ro win lang ama ding danin tin adang si hung kal ro win lang nunga hoi boyin hutin khangla yin present boarding pen chu akhu in coventin koi ni tabanga abol ro pi angai sangam ti in anagal vet diwai tai ibon wa thâu chạy na bol coi mà lung lút ta hình bol coi mà ti hà vang na i vet điều i cha chu mi pi yo si jet ji ding he yo la coi khôn fal salam i do điều he to in contestant number 1 na ko te i yo a piang ho hoi lang ge ta hello
tuin ko yin lang contestant ho iwa hong ding do wen lang ama ho hong ki gol jing la yin tham chakhat result chung chang ding hi tham chakhat ka se no men mi pi ho hen lang lam kai ho yong la han tu ni lai na ingai dan wa hi thi mi sa pen khat no hong ki select long mai the hong ki select mai the aji chu ja jo hin tu chung ki tet na hi anga na ding ai lo je a hi tu chung a nia khat lang hong ki hin ja alai ja man ding tang lim hin lao ma la alai chat je cho nó tiệt tu nào ba nó mấy tên nhiều cho lại thay lần hỏi rồi chứ không bám niệm lại sang hỏi rồi niệm cha năng làm rồi không niệm ta hú khoa cái điện khom khá khá ngày luôn cái thế lắm thì thế na bị lại ta cho nóng cái chôm sa rồi cái gì bằng chân thiên mi sa piano yang hình select lồng mai thế vậy, chứ mà ban cái là song na lại tiếng hi dấu bên, chứ hỏi na lồng gel pum wa hi, ama hi tham khát cái ball bele, vậy và chú chairman pan se, khulanga chú khát này là thì khát điều ham, tiếng chỉ cái gel này, vậy gì bằng chú, ít cuốn đọ phục cuốn lệ, bắt thiên mi na, cái pan thế lệ, ít đi bằng chú, ít cuốn đọ phát lên cái là tệ tệ lệ, cái này vậy chú. Kita cho cái pango ấy ra chứ, result hong cái phone đàn đông chú ra mi pi họ, long thay tiếng hoa hi, thì hi kan tiệm nào hiện tiền, ama họ yong cái gì mà bằng hình coi yong lệ, na họ la hi mi thum hi, ama sai na sei bằng va, na loi nu ham na loi pau ham tha hong đàn na cái gel điêu, akhil ha na cái gel lo điêu, na loi nu ham na loi pau ham chu biyang chen isi level a chi dingin ka tha ni dian hi ja ti khet cha na ki mel chi dio he je che tam cha khat ira 17 tuin nunga hoi boy yin a kho khua khang lai to ko nei ja chu khang lai ho jo sian panila khom dio ti hi to kelanin iki gon theidan dana chu in bol dio hen ten a kho khon hen ko vin ten ama sa penin hetilang apat hon hin to lutin songza EYD songza copy EYD nang ki go novam aba na dinga hi tuibong EYD hong hintin es kanan veng bizang EYD Central Church ke mona phail hang nim langzol sizang ze gamnom hong hidin songza copy ba na hi tuibong khanglai Tibong khang lai zong ki gong san ano mon lang ama ho zo le es kanan veng Tibong zo wa dinga es kanan veng ki gong san na umoten Tuy buông khang lái a dâu pha lẽ a lo men khot na be piu te na bana bizang khang lai es kanan veng bana bizang zowa Center Church kanan veng ham bizang zawa hi Central Church hinten abana anakiging dingin ke mona phai Central Church abana ke mona phai hinten
ke mona phai zo le thlang nim khang lai ho thlang zol sizang ze gam nom kino poten tun ha he ma ho dinga he phat a he ze a cho all tai bol diu hen ten ke mona phai ke mona phai banana kiging dingen thlang nim thlang nim bana thlang zol khang lai thlang zol khang lai zawap sizang sizang bana ze gam nom ze gam nom hong lo na atile chan chui tan tin iki paun tu hen iki pa pina vin khut ana be pi otele headquarter area khanglai hotin khanglai in ama ho cheng ki pa pina wa gifi bol theisun chu he chan chong hen ten tu hen ama hong ato na wa ana to kin un ten nang ma thil chu ki chai vin lang na do pi nga lo wa la to na chun a chang chang dam vo koi mai gin cha the tam hi ama sanga ama koi pe vin lang asunga ita banga hi wanga ke pon he yang le ki paum ten area ikithutu na o tun lein ka khuwa jawe a jaw poi tilhela ki pa ata thilpi in pi ho jo si chunga organizing committee thalangin na chung chewa ki pa thu kan se ye he chi to kelon chun tu result phone do na nei ta hutin ka sei bang chun a result hi a prize hi pi ro pai diu ha na tu ai result ong ki phone do ai le ai che ki chai le word of thanks upalam boy chairman uid hin nei tin amanan nei jo le area pastor se boy yin khum khana ne ya le phanu ki chai dingai ta jin koi yong le e ho I chin na long piu hi rijal hong ki phun jo wa le khaw ki sat ta ni bang ji ven ana ki he nu tin a ki chai chu closing prayer ki ti khuna English na hong ki se yin hello kha wa le phat chai taw na hi chi kho chai na ding he ai che ma sanga che yo sie chu tu ni la thil pha bol jo siu chu thil sia ki la ding he memento pi ro na nei wing ka ting ka sei bang in result hi tu ni lain sahoi le jong le aum dan chu tu ni lain ni mo thim bang jong le ma ban kel song na lai ding hi ji wa chu hi chi ja ji lang ho lung ge la yong chu hi chi hi ki son han lang le ima ban wa mi dal phau te ti het chu a ge lo hin adang ho yong chu a kai lo bi thum yong chu na thiam mo we ti nai po in hian lang jong le na ho thum sang chun ama zo hi ka chi han lang hin le na yong na wa jon tin thu yong ngai jon tin se yong ngai jon tin
nó hỏi hi leo chun azu khát tu lệ nung lệ itiwa akisaran dal nu bang hun hong ki mo saran dal kha venate tiang hi ki mo ki cha cha nai tan na thiam mu na thiam pu ve ti nai pon na ngai ma hi ven lang he che ye chun koi jong le tua ki lang do pen pen hin area mina na ki ken diu la tha li khat na jil diu tua ju secretary pa na siam ki gun ti la pa na siam tu chen ge ya hin puro na ki te la puro lal ke i te ha ta dam lung khamun ta khat he chong chuna jil kit diu a ki sol sol hi pani simen dan to ki lo thim he yang le hi lo he che ye chen khat na hi ta da ji jong lo ki pa be se dim jong ga na ki gen thei ding da be se dim jong ita sang pen ki ya ki ti da ti kit ding i bol ro siang wal hui khat na chan di we che ye chen ai pion le a ki lang do ho jong thanom tai kal son dingo a ki lang do lo hon jong ma ban na area se la phale top 4 top 5 kai ka hi ta na ki min pha na jo sewa pathian wa chai tang lo he la nong kal son deu kain tep na han lang ki ho committee in ka gun dan wa chu top 5 mong kai ho jo se hi cha winal pen pen chu sang la janga to memen to khat pi ding ma bana isia kal son na dinga chu ere ajut la music ngin thei to ma boi pi ding tie hi ja chu tu ni la kai pen pen hi en ku te in khulanga ki te jo to ka na ki nei sa thei lo dio ki ho a hi phat di da ne i te amen wang ki ging mo po ten lo pi ta hi so thei na da chu kan zep go no hi tiang che na na het dio he he wa to ho li la in ku te jaw jo sen he dio chu chale top 4 top 5 ka yo se top 1 pen chu sang khat la ma men to pi ding ma ba na boi pi ding top 4 ho se hi sang khat che to asum che mai pon me men to khat to pi ding ti chu kana ki gun na wa hi top 5 akai wa nga chuwa isop nu beram veng nu wang hi top 5 ma hong kai do ja chu me men to ka pi ding ki te na jaw lo ja hi sang khat ka pi lo ri wai tai ka thu tan da no hi di na sa na wam me men to pi da de ka tiu la mi top 5 mong kal do ka kyang bo la ta ka ke bo lo a ipi nga lo le sum yong piu te ta min la sa lo ati ke no le ai ta chu a bo ya ka bo ya he ji chu la sa kan bo lo hin he che ye chun contestant number 8 gol hang mang chungin me men to le sang khan hong kisan la phan te lại chung anh din dan pe pe điều tai à with our greatest appreciation, this memento is presented to Mr. Mang Chung Nung, Ishe Church Bijang Kopi, for his outstanding talents in singing a top 4 of Talent Extravaganza Grand Finale, held at ECA Church Bijang Kopi on 22nd October 2021. Singing is the son of the shore. Chairman Upalamboy Halkip, Upati Selam Halkip, Chairman MUC, Mr. Let Kumang Halkip, Secretary, Organizing Committee, Headquarter, Pastor Area ECA, ECCI. Abana Mr. Lin Min Thang aman jong memento le
paisa sangkhat hong kesan le ke pamen te Len Min Thang, ECA Church Hangzhou for his outstanding talent in singing a stock 3 of Talent Extravaganza Grand Finale 2021. aban bana I het masang wen lai ka chun yep khat koi teriu te chiwa top 5 nanu memento he la the yaw ma le pero teriu te khuti lo wa le yo fa la su no ri he lo dio ke mon na phaya asu pe pa hong ne tin hobung secretary pa chỉ rõ ami hung giàu lô ama hen na pe ma sat riu te a khut ti lo la With our greatest appreciation, this memento is presented to Miss Vainei Kim, ECA Church K Monapai, for her outstanding talent in singing A Stock 5 of Talent Extravaganza Grand Finale, held at ECA Church, Biangkupi, on 22nd October 2021. Singing is the sound of the soul. Anoya hot in Simla Tankate. tu chun ki hola khanin thil khanan seya lagin mo thei khanan sei do en memento hi akipi pe theya le asa ma sang wa ki thang khanam ti gelum khavena tie computer ho to ki ho to adang jo se ki siam jo ke a position bo hi tu ni la la nia chu ki te re ve na ki ja chu ki lang do ga ki ka ma hin hap tan ta hong thao he mi khen an choya hong thie chu na mu chu na am dan che a jo kha to le su na ki se mi sa we na te a pet na computer is ki ti jo ka bo lo he abana nunga niam ngai ching aman jong memento le sang khat hing la pe la phan te This memento is presented to Miss Niam Ngai Ching, ECA Church Eskanan Veng, for her outstanding talents in singing A Stock 2 of Talent Extravaganza Grand Finale. akhat na pe ni yong la tin ti ta chana mai lang na mangat sa to ni pho ra nam ji to ayam dani khan do de hi miss ngai ni ni ai le tang ki ha pa lo khu na mu ba ka se sa de be le ta oi chi na hong ding do to khan ho nui yeng ma oi chi Abon akan simsai ke de. Wow, titang wow. Wow. Hiti ta akon hin siming kate With our greatest appreciation, this memento is presented to Miss Ngai Ning, ECA Church Bijang Kopi, for her outstanding talent in singing as winner of Talent Extravaganza Grand Finale 2021, held at ECA Church Bijang Kopi on 22nd October 2021. Woo! Kipam tin Chairman Upalam Boy How Keep Head
Headquarter Pastor Area ECCI. Upa T. Salem Haukip. Chairman MUC. Headquarter Pastor Area. Ulet Kumang. Haukip. Secretary Organizing Committee. Talent Extravaganza 2021. Woo! Ichi sona pana anakoya itan nul hingja maranatha amain false la pen hilangan hong tang hilangan mi ki gol bang chun na loi hola chun na ki lan do wanga thakhat nai na la yu chume nul hingja in akilang do pen kapi de heta anh coi hiện chỉ amang nghe long pi ho ma hin first round nia jong Bharat to ana pangahin amang nghe long pi la phante niang cha kho ki lang do hi ai lang ning kai nu hi win jan la he tu nia dinga tuin các sĩ bằng anh contestant họ rằng nát tàu nát chị anh John viên lang ai piang lấy sĩ bằng viên mi he viên ý kiến chanu rằng bằng mấy thế bằng lâu mấy thế hi rằng lệ ý thiel ball hậu hi phát hiện mình ai ball lôi hin tàu na puma ina lại yo hi hin phát hiện in malam piwin pui piwin tin tua hin yang cha hi area level a hung kal song ding ai tan nu la pa te ho loi la pai te yo sin yang ma ba na hi tau na idal zui pe dingo tua hi ki ho khu ti ai pan wa hin tua hi yang cha hi I ho a hi kit ai tai ki khong wai tai he che ya chu lai net na dingom jong lai net khom kit di wai tan ta chu pan phatai na la di ve ni ga ki te mo ve tu in upalam boy chairman EYD in one of things in say lapante Pakai phai lung set te in mi pi ho le shooting le nunga gol hong ho chun asher so chun che kot chu one of thanks ka sei sungin kot na kha ubo get kot chu aji sumi alai ban mo nai la nom pon na ki pau min area in to gun anakinei lorhing ta a pakai pathin puina wanga tuzan phana hichi program lorhing ta a akichai na chunga pathin thangwa na sang pen ka pe masa in abana program dedications and invocation a bol pu upa thanglun chunga ki pa thu kan phongin aban le pathin wa choi la ngai ta e sa pu gol hang robert jos gang te chunga jong committee thalangin ki pa thu ka sein chuteng le tu ni la a program e su bu pu special guest ho atam zo che ta in tu in pu mang kholal le pu se boy pu hol thang ama holoi le chuteng le dang ho chunga jong pakai minin na ho zalin program hi alo thingin organizing committee thalhangin special guest ho chunga ki pa thu seizo lu kahin phonge chuteng le area tina lam kai ho zo si jong tom ngai na so wa hichi headquarter area in hitabong to gun kinei na hon ni hung ob ji win na ho zalin program alo thingin na chung che wa ki pa thu ka phongin hi aban le first round thangjol muna anaki bolin hichiba ne le cha hello le cha le ne the ho refreshment ho thangjol ho bungin kilom ta anei to pi na chungwa thangjol ho bung ho chunga jong committee thalhangen ki pa thu kahin sein shooting le scan round tuibong ECA church ki bolin decoration hi han lang shooting le refreshment jong kilom ta a tuibong ho bungin
nei bol pi na chungwa committee thalangin na chungwa ki pa thu seizo lo kan phung ne hi chuteng le top 10 kaizo lo ho siet vet na ti ding ham ai lo samun na sumla pai APPO donate a ball pi wa nu hat khulam chuteng le nu ringza amani hin hichiwa top 10 hingzo lo ho loi chu anavai ha na wa sumla pai ho amani hin nu te la amonum chi mini in eina to pi na mani chunga hin organizing committee thalangin ki pa thu sang ta ka hin phung ne hi chuteng le abana top 5 chan thru zo lo wa holoi chu nu ST chong boy miki phalma ma amazon tuibong isi church akuna aman jong hichi top 5 kaizo lo ho set vet na le chuteng le ama ho vai ha na chu aman sumei tu pi na ma chunga jong committee thalangin ki pa thu okisein kain phonge tengle nu chong nei kim former finance secretary youth department aman jong donor in a hung pongin ama yong he chuteng la gol hang mang cha secretary music ama jong hichi donor la hin apong ti chu kaka phun do hin tin ama ho ama te ni chunga jong committee in ki pa thu sang ta ka ki phunge chuteng le hichi final round kinei na dinga hin mun lamol ho hi aki gel lain lungdong ta akim lai hin tuibung hobung lam kai ho koma aki khulai lengin a hele ama hon jong kilom ta mun lamol ei phalpi na banu ba sorry kaung ke no thimin na biang ka sei na he ong min choma ka ko he ong biang hobungin howin mun le chuting le amul ho ei phalpi wa chubana tu jan phana sound system ale na len chawang ku na ho sanga len zo hichi tuibo sorry biang hobungin ei po do pi na chungwa ama ho chunga committee thalangin hobung lam kai ho chunga kipana simzo lo kahin phong ki ne hi suban le UID bijang ho hin hol hichi decoration hi han lang shooting le banner chong ha ta ha hi ata na wa hi khili di chano hi hichi kitup ta tu jan phana vet lom ta ei ta do pi na chung wa hin UID bijang ho chunga kipana simzo lo kahin phong ki nin chikeu chi lo wa live YouTube channel hichiwa hu zau thailo hon jong in muna akivet thediwa cover a ball pi na chungwa biang UID ho chunga hin kipana seizo lo organizing committee thalangin kahin phong ki ni hi chuteng le to contestant ho kilom ta vai ha na ti ding ham hichi UID khotin UID in kilom ta hichiwa tuni ha than do ho tangbola ahoi lo kibang chana hitabong thilpha bol khotin UID lam kai ho na chungwa pa cha na sang ta kahin pe in organizing thalangin ki pa thu ken phunge suteng le achai na dinga program khum khan ei bol pi diu pastor say boy ama pakai min ve khat hung din pi ula phan te zawin kana introduction kana ball man ta pu ama hin i program ho zo si hi pathian khuna pi do na khum khana ei nei pi diu hi chuteng le tu jan phana hichiwa sound operator hello le chilanga sound langa emo pu piu
umang lun ama he cookie sunga ding azong su mil thelo su ting le ama zong aumin lungmun aumin ama chunga zong aloi ho na aloi ho to zong ki pa thu ki sei khomen e pau het lo le phaten na sei pi in lang na hil chin lang aki pau ve ti khat cha na hlut le chen phan te aban le tu zan pha na zat sa e to pi ho gim le chola e pi ham khan hilding dip phut na to zat so chunga jong pakai minin ki pa thu ka ka phongin tiếng le compare gun chu ta pang music chairman pa hi in chuting le nunga hoi boy hi in chuting le adang dang ho zo si yong pakai minin na chung chi wa ki pa thu ka sin tiếng le tu ni ha kilom ta to na ding hi han lang din na ding hi jong le kilom ta invite se asers ho ko ne hi in chuting le ko tin khang lai ha ngan si ho zo si chung jong pakai minin ki pa thu ka ga phonge chu chan chu ke phan huin tin ka sei dinga kilom ta ka sei lo ama jong la alung mol je a hai hin te tin nei gel them lang ka sei bangin nala divin pakai min chaina ka hin nge no min tu in heche closing prayer any video pastor say boy ama in heche and lop neu cha hi pakai min in la pi ul phan te cái phát triển sự tan cái bao miền khang lai chơi miền pan vô rộp thèm cái bao thu anh xây na bây giờ anh xây hiểu rằng cái chú gian hia tao nó mua la pan à công kum su khang lai ho in ho là nó xia mỏ mua pan à chun alwa sẽ lại tan hay chỉ là chú tu nia ma oi pamang lu nen sao ni tabangan polot kella ahung luna ki pena chu akisu lo de ka thei pe pe ta ki pawal be sen nalwa sil ha in bi ti riong chu si langa lengal kai ti ri dan cha bi ti go la sia chom gal kai jin ki pa ben tu ti chop chop jing le a se khil hin ni na he thiam vil lang ma ba na program du tham cha khan hin sei nge ja jo jong hi các cái bài cái tít riêng sĩ cái cha cái nụ nát lô hiền ghé lu hèn lang hiền lẹ à vài bữa tên này ý vật đã tham gia theo hay yang lẹ nạp phá nụ hình này lô hi tí nên hết điều ấy à chứ chú imi xin đinh nụ hi chân xin đồ vâm center lang ai chân cái vâm tí chú cái tấu to na lại điều hụt khát na tôi cái ngài hi viên na hồ ngài hay cái bẹt này hi tôi cái họ xí ra tu ni lại chạy này hin rất nhiều họ đi ngay cái bẹt này hin ý xí level ông cái chạy phát lệ ý chân ní cái vâm ý cái xí vẹt điêu ham ý cái lọp điêu ham khát khát đi bỏ tiếng họ chỉ ní là chuẩn committee trong cái phết điêu rất nhiều họ dùng sang cha khăm khăm mà các cái bài thì vẹt sáng nên chúng cái lỗ thì họ bỏ điêu này chứ anh lung thầy viên lang cho nên chỉ ní là chuẩn na loi nu we chan hong ge yo wam ti farewell ball new la chun tua top fall si yong hi na hong so ke ding we ko ham kha chin ya hong lo ma la akila lo hi la si ta akila de e che na na ki gon che de hen tin ki pa me tu chan pang ho jo si chong ki pa thu kan phong e ka ki pa ki pa men e programo a chai na lang in na thung thei ta vin chan ge ipau pathian thangwa nei peven tua hi khosung khanglai ho he dingen thupon hin nei katen social work hi tua hi ki chai phat le khanglai ho pilhing khanglai ho si sin social work nei diu he zen a hi thea hi le program ki chai ting in lam na zone lowen ana den hoten he che chu iga ki he sawn te jing ni kho saturday hi zia chu jing ho a
boi na khá lệ tia chu tun la hi so se wak he pet na chai ding ki ti hi zen khang lai ho zo single kho chia na din iga ki so hen ten tua hi program khum kha na hi nei pi dingo area pastor ama phat ana peuten ito na zong asotan ibon phun sai dia mangjeng tala kholo aman tunha i programo headquarter area talent extravaganza grand finale program cho achai na hin nei pi diu hitai program khum khana ne diu hitain mi pi ho i to nau yong sot ta in pathen zanan i bon chan ga ding huti some number za som lilagit chang som lani hin gol hlang ho le nunga hon chuteng le upo ho le chapang ho gejin pathen ba choi dinga atem dungzu jen headquarter pastorate area ECA talent extravaganza ichehe sponsor jointly organized by EYD chuteng le music committee headquarter pastorate area in organized nabolin munthuma in a bolvin akhat na a thangjol det somnilali sako sang nile somnile khana i bolvin scan round that gate asal som sang nile somnile khat tu zan somnile ni asal som sang nile somnile khat bizang kopi a hiche final grand finally hi extravaganza in a balloon tuzana hiche program hi akichaitan keima pakai hacha pastor sei khawin pa pathen cha pa pathen chule lagau thieng pathen menin hiche program hi kakhum khatan a hi pathen hinga taw na mangote leila van sim le ke ho e simuwa hingjing kapau pathen nalung se na khut noya nangin nei na umpi vin centerin hitabang extravaganza bolding ti ato go na nei to kisonin area thupi na pevin headquarter pastorate area in zong youth department chuteng le music department jointly organized anabolun it's a talent extravaganza hi kanabolun tuzana final round sangei sunga chuteng la center a soldo ding sengdo thiana nei koiwa tuzana it's a khosung mi te ho area sung mi te ho zo se ki pa than oma hi chol muna nei pui khom wa tuzana khum kha thia nei koi zalun nangma phatna hi ti ke hevin namin lopi sang tan kan thang ba na hi mabana ka kalson na di bajong pakai aden tuzana ichilai muna sendo amtalo mi thum ho zong nangina thakau thianga na umpi amabana hitabanga panla jing theidingin ama ho zong alung thim ba kitil khona thu nangin peding na angka tau pe unai tuzana ka sendo nu zong hi mabana kalson na dinga nangin ongei na te ho ahelo le sa them na te ho na pi a hita cho center changeya pachanna ane theina dingin nangin son pi a pi dingin katau pe na hi kapau pathen tuzana hi che finally ka bol naw ba jong hin mi pi te hon na lung dei lo na ti lo banga i che hol sunga ka khan naw ka chon naw kha a hele lung se ta ngai dam nei chan diu ngai dam ka thu mi ai chon se le the mo a inom lai ta wa e ngai lu je wa achapa chang khat it le la hin pe do wa i pau pathen le
along le thisana hong cho do oi pakai Jesu Krista chu lo pin te ho wa choi na te ho tha thil bol the na te ho khu pen man lang tu zana hi che extravaganza azao ho zo selemuntina ta sanai ke bapi ho zo se chunga hin al hal gau thieng makai na le pina chu tu le kum khun i chung wang jing jing ta hen amen. Hang lai ho limikila atheu he to he lang hin zon zon lang